Kako je izgledao život knjeginje Ljubice i koja je njena uloga u srpskoj istoriji, saznaćemo od Nataše Popovske, više kustosa. Nataša, dobar dan. Dobar dan. Kakva je bila Ljubica? Pa, knjeginja Ljubica, kako njeni savremenici su je opisivali, bila je žena lepe spoljašnjosti, dostojanstvene pojave, sigurne i jake reči i uopšte jednostavna žena koja je bila dosta prihvaćena u našem narodu. Kako se rodila ideja za ovu monodramu? Muzej grada Beograda je 2009. godine promovisao ovaj program Na kafi kod knjeginje Ljubice kao nešto novo u muzeološkoj praksi kod nas. I naš cilj upravo jeste bio da približimo posetiocima istoriju što je bolje moguće i na ovaj koristeći jedan interaktivni pristup. Na primjer, u kom smislu? U kom smislu? Pa znate kako, svi smo mi svjedoci toga da su muzeji dosta ovako, da kažem, institucije kulture koje nisu toliko posećene koliko zaslužuju. I upravo iz tog razloga se rodila ta ideja da se taj muzejski prostor oživi i da on što više zaživi, tako što će upravo posetioci doći na jedan program koji će ih na neki način uvući u to vreme 19. veka. Što se pokazalo kao pravi put, jer mi evo trajemo preko 3 godine, praktično 3,5 godine. U februaru smo slavili i 200. izvođenje ovog programa, odnosno monodrame. I imamo, pa može se reći, blizu 7.000 posetilaca koji su došli na ovaj program. Što znači da su Srbi zainteresovani ili turisti, pošto je predstava i na engleskom? Jeste, to je bio jedan iskorak dalje. Ko je zainteresovaniji? Pa sad ko je zainteresovaniji, naših ljudi ima više, ali svakako stranci kada god dođu u Beograd žele da vide ovaj program. Tako da, prosto priča je tako koncipirana da je prihvatljiva, naravno izuzetno zanimljiva našim ljudima, ali je prihvatljiva i za strance, jer knjeginja Ljubica je bila izuzetno jaka žena, jakog karaktera i njena životna priča je ovako, da kažem, bliska svim ljudima. A kada mogu da je pogledaju? Da li svake subote ili ne? Da, evo svaki subot u 12 sati mi smo već utvrdili taj termin kog se držimo. Na srpskom ili na engleskom? Na srpskom, znači u Konaku knjeginje Ljubice imamo te redovne programe, s tim što naravno svi programi mogu dodatno da se organizuju tokom nedelje. Ako su grupe veće, znači samo treba unapred zakazati, a program na engleskom se također unapred zakazuje, znači van tog termina u 12 subotom. Da li postoje neke organizovane posete osnovnih škola, srednjih škola? Da li to interesovanje postoji? Postoji interesovanje grupnih poseta. Evo baš ja sam skoro prikupljala neke podatke i tu se vidi da smo, kad god je neki simpozijum, neko važnije dešavanje u našem gradu, bilo da to dolaze stranci ili su to neki naši ljudi, prosto deo njihovog programa jeste da dođu na kafu kod knjeginje Ljubice i da poslušaju njenu životnu priču. Kako onda to izgleda? A možete malo da nam dočarate? Knjeginja Ljubica, znači dve glavne karakterne osobine knjeginje Ljubice su bile hrabrost i odvažnost, znači i ljubomora. I na tim, da kažem, stubovima je bazirana ova priča. Znači, njen život nije bio ni malo dosadan. I možda bi bio taj najinteresantniji deo gdje ona, u stvari, to njeno neslaganje sa knezom Milošom. Možete malo da dočarate. Biće interesantno. Pa evo, recimo, mogu ovaj deo da kažem. Posle Đakove bune, 1825. ja nemam stalno mesto stanovanja. Živim sa decom tamo gdje ne stanuje moj muž. A njega viđam samo u vreme velikih crkvenih i porodičnih praznika. Razlog tome su pomućeni supružnički odnosi između Miloša i mene. Moje nezadovoljstvo Milošem je višestruko. Ono se ogledalo pre svega u njegovim bračnim neverstvima, radu u politici, odnosu prema našoj deci i nekim drugim manje važnim pitanjima. Dok smo živjeli u Crnući, bila sam zaokupljena radom u domu i oko dece.
I nisam imala vremena da vodim računa o privatnom životu moga muža. Ali kako je posle sporazuma sa Turcima, Miloš se više vremena provodi u našem domu. Do mene su stizale vesti o njegovim odnosima sa drugim ženama. Da je knjeginja Ljubica živa danas, šta mislite, kako bi izgledala? Kako bi se ponašala? Šta mislite? Knjeginja Ljubica je bila i za svoje vreme, onako, da kažem, iskakala iz tog nekog klišeja srpske žene. Verujem da bi to bilo i danas. Verujete? Da, sigurno. U kom smislu? U smislu njene odvažnosti. I mislim da to je taj njen najveći ukras, a uz to i jednostavnost. Što je nju u suštini taj spoj tih osobina tradicionalnih, a ipak te neke hrabrosti koje je izdvajala iz tog nekog miljeja. Jednostavnost. Koliko su danas žene jednostavne u poređenju sa njom? Da, ona je i tada insistirala da žene trebaju da se zadrže u tom, da kažem, tradicionalnom načinu života, da se manu bespotrebnog kićenja, kako je ona mislila, i da se zadrže u jednostavnosti svojih života, upravo iz razloga što ona je smatrala da treba da bude vezana za porodicu i prosto da uzgaja decu, ali naravno eto kako je ona pokazala i ona je otišla dalje i ona se umešala dosta u politiku. Ona je u jednom trenutku prišla opoziciji Miloševoj i čak je podržala i Miletinu bunu 1835. godine, što je potpuno promenilo tok srpske istorije i to je dodatna stvar koju mi želimo u stvari ovim programom da prikažemo. Znači ženska osveta tipična ili nešto drugo? Jeste. Velikim delom je bila zloupotrebljena od strane ustavobranitelja jer su oni njoj punili glavu time da će na taj način privući pažnju svoga supruga. Što se je pokazalo malo drugačije. Hvala vam puno, Nataša. Hvala vama na pozivu.